أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال والجواب وسكه من تنكوين نعم ماما ننجرير ما تاو دنجرانو أراغولي لقو وترنغاندا نيوغو ماندا يغرما وسكه من تنكوين قرنقري يغرما أو استاذنو أبو بكر حيدرا وكوين موسيرنا ماما أريا قنبلي وكوينو كتي سكه من تنغا محمد بن باجي وكوين موسيري مدان كلبالي وكوين موسيري kinang hale tijana konte wa kuini mosri nangirere ma abja muhammad lamin silla o kuino kata kare ya gema siti mamrun su ko mantenga wala lakhike alla gana dungete woni dangita inshallah wara na khube orna tunu nan dangitay na saw ataron kama kinang hale o marimo wala lakhike wara na khube wara ko yinanti alla hare ne man kisenga ma anya aw munmununu qabila nundo mena aw kama harna onkeni ma aro madina konga warni katime iga katime nyamo no benuri ora kun saw a taron kama ora ko inanti surotumi aro kunyan katime hijran sino tamiro banandi bitama anterne ke halle hijran sino tamiro banandi kun surotumi itonu tarko gumu nda koni ken sawra oy menun tawanchono itonu diganan sagende na sababu nya kunyan sere hananwa himmenu gara salama uligi kata madinai wadnu kunyara as-sabiquna al-awwalun min al-ansar kembirenga itonu onda tambini akonenga kun sorotu min korokoi ora ko nanti as'ad ibn zurara radiyallahu anhu wa kan qiliti abu umama aro auf ibn al-haris wa kan qili ibn afra أرو رافع بن مالك بن الأجلان أرو عتبة بن عامر أرو عقبة بن عامر أرو عبد الله أرو جعبر بن عبد الله كسرتمي كوانا السلام عمتو هي نبي معو نسنو التمر بانندي ننديات مدينة إذا مدينة إذا أنت lahirungin Allah harenga nemano kisenga kama nanti yaqahana wadigana kindi ikutuma bo kebe gani nabi maun sino tamro hilandi kuga diga sinebe asinen kanchi iridu qoto na salama o ke sanki madina ma igonyana soro tamro hiloi imenu sorotumi ira sorotumi kita nankahidui ira sorotumi kita nankahidui kembra kebe gani nabi maun sino tamro hilandi isage na lehijin qurayni igari hijin qurayni kembra iro alla harenda mewari hijunga nyime watibe iro alla renda mewari kembera tarugum wati kenyara al-aqabatul ula wati kenyara aqaba hana kembera igari isorotami arohillo sorotami rohillo ke serutumi hana ke isuka homanten sage sino hilaniga maganta serbane kinani Jabir ibn Abdullah akembana masage nan kahiya kembera ora ko ina disser kurmanu benuga kahiya wati kenda معاذ بن الحارث ابن عفراء أرو زكوان بن عبد القيس أرو عبادة بن صامت أرو يزيد بن ثعلبة أرو العباس بن عبادة أرو أبو الهيشمة بن طيهان أرو ويم بن سائدة كسرون يري كيانكه سرطمي هناكي باننا مانجي kembirenga ke su ko manteni surota miro hillo igari alla harenda iri tubi na salama on khalasili kembirenga alla harenda baya ki wodi kebera bayatul islam
Allah harenda bayan kini ya lahirunu tumi Allah harenda salama on kini ya tikinga nanti unama hokao alai unama haineya unama jene unama ire munkari unama nambra nya ikitengure ma anyi tangure aike annabi gani nya marti himbe una ise konya kendi kembra ku leru kanutumi Allah harenda kya kiniya ila kella hirungu to kembra Allah harenti serbe gana ketti mandi ari kembrenga kenka mane Allah o kello na arjanari kas hogana bono serbe magilu kullahi dunuri tikembrenga kenka mane dunari yere anya kankate akonsikasi an kengalli agane haineni wanki tenkutunu agane jeneni anga mayari wankatunu kamejane agana anga yari kha keta iwo an sigini nangula manga kara kembere kenne ken julumunya hentenga ka ti Allah gana serebe sutura anda honya kuri ama amatui mal khama kota ti kembere tiken kamanin pinchane ken Allah ma agana Allah kanu awali gana tai agana kanu me kawiya hina ma kembere ke diyan kane kirani ama yanka Qur'ana ni hina ka kempale kebe ni fatu makan sinenga aya kiri yanka Qur'ana ni Allah harenda bayan kini yagarunga tike digan kanne kembrenga ku idiga Madina ila lahirun kina Allah haren katiketa ikunna ya dinan sankinda nanga Madina keta udiga Madina yada Madina watibe Allah haren yergora Madina Allah harenda Qur'an ora ko inanti suratu Ibrahim Allah harenda kenno kuyo qara ukama suratu Ibrahim Allah rana kenno kuyo qarai kama nangiri wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim nandawra ma sura kella garinga hadha bala'un lin-nas wa liyunziru bih وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الباب ننداورا ما كين الله رندا كين قروكما كين برينا يكون إلى كي الله رندا كي بقريكما كتير هوغا دروس كري برامبي وغساقه كتا مدينة رسلام عنكوي إسرونga na Qur'an aya ke na ken qarai sirun kama birambe Qur'ana ke akari kama sirasu na Qur'ana ke terenga gili Madina ngondi kinga tunu nandi ki hay digan kanne himbe ga gire Allah ke te taga hokanne fefew kinga nya wati be salama un se ken sanki Madina ngondi salama un se hen sanki Madina ngondi kinga nya wati be kembere nga Madina ko inya iwotokora kusoro tamiro hilo iwora Qur'ana terenga umma iwotini himbe ga yankan nabi nyimen kama kembere nga qara kenyugo qara ona terenga ito ke mori ma ikungara himbe qara kembi to hogabe ora ko ena di suratu Ibrahima alla garumbangu ala rena kenya qarukama kembere nga anyasa Qur'anan terengande kenda khunda Madinan kolliga Qur'anan terengande tungiya kinga nya wati be ira surohi liqi kata Allah harenga nemando kisenga ma ora surohi liqi kata كبيغان معاذ بن الحارس إلى كينقي أرو رافيو بن عمير إلى كينق هنقي رافيو بن مالك كندو الحارس معاذ بن الحارس إلى كنسر لقيقة الله هارينا نندكتا الله هارينا سيركينيا همبغوني إقراوني قرآني كميرا الله هارينا هاي صحابة نندو مينا كورو كبلاسن قبا كميرا الله هارينا Mas'ab bin Umair ara kenya nyamari nanti kenan diga Madina andiga dinan nyaaren ko yi Madina konga ane qarawni Qur'ana nga kemera Mas'ab bin Umair ora ken qisa ora asaw atarun kama birambe o wani kamana sabiquna nu o wani kamanu jate as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin o wani kamana kun jate watibe kemera Mas'ab bin Umair aw kundi ora qisa in saw atarun kama ken ora ko nanti honnan kai yayi anne mantenyi mosiri honnan kai sumai maka anne mantenga ni ko Mas'ab bin Umair na sawunya amma kenyi hungumai na burgumai kembere nga aha wakana na burgumai kembere nga ahin gali marahin yali hawara
mani ganya Mus'ab ibn Umair awo yirawon ben rone kanninga ni kunyira mu komani ni ma Europe aro yiram kunyi baga ma Europe na likine to hu yugo aga to hu beron ni ken to hu aro ken to hu baga ma Hadramaut ken atinda ay Hadramaut to hu yugo no ken to hu siren mosiri kembre aro ken to hu bu ma Hadramaut na lakin Mus'ab ibn Umair a kembre na sirani anne mantenyi mosiri nan same aslama on kane birambe salama on pankenga kare kembre na Allah honan sirawo Mus'ab ibn Umair kama aro salama on di atokro Allah arembate gili kenga ya manda apini na atoro purga na sagere halle amma sagere halle manga ya khairu ho nyana ra manda sukutai nantla na ro kompe no ndi na sereta ara khenga anta baga salayime ma Allah rengo ordun kinni nanti idunge sahaba nunda india habasa na sawan wati kenna lengiti Ethiopia tina sawan ti hankama wono serenta tonyene kenno kwa kembrenga ni to kendige nyesa Mus'ab ibn Umair ari dukita aproto kotai kembrenga hijre nanda habasa do hijra nyanum bate ora ko nanti surata miro hillo hana bega hijre nanda habasa kunyume ngai Usmanai aro ikagume uraqiyatu Mus'ab ibn Umair ani kundi kome wara ken qisan sa'u ataron kama mobe kembrenga Allah ranya ikin halai chopira uchineya makanko ira hare wara nunege nanti Quraysunun tubi isuko mantenya islami kemre ite Quraysunun ko ne islami o to yimenta ire na sababunya ora maka wara nanti Quraysunun o torono islami no e bokunga islamawo ton sagoro hale kemre usage nali itinto hale maka yuratu nanti ja nege ndeni kemre ora ko nanti honu sage nanti Ethiopia honu ti ayi ikun Allah riya na lo maka bo serben woro maka Mus'ab ibn Umair wa kundi kembrenga Allah harengara wari kenani aquma kembrenga ayira men qahana qaso irambane bega qanne kenyira men qaso Allah harengara wardoro Allah harenya nyimbu na sawnya ga inema beri na likempai silama sawabunya haigara ke qote kin Allah harenya wali doro Allah harenya nyi bakara bate tarugum da koy nanti Mus'ab ibn Umair alimna on ati nan same silama on kane hunan kai sumai maka an ga ya bakan ne mayri hunan kai sumai maka Mus'ab ibn Umair ga wi jar mobe an ga yan jar ke mori kembirenga Allah harelli akenya sugandi nan ta ndiga Madina andiga silama on koyya an qarawndi kembirenga tarugo mun ta kenya ni amasadere hana amasadere bego silama on di ahana hanani Mus'ab ibn Umair kema Mus'ab ibn Umair radiyallahu anhu adiga kembira agadiga da yanka kori ada yanka As'ad bin Zurara radiyallahu anhu ayanka kenyeri birambe aga yanka As'ad bin Zurara ri keta ato salama onya ren koyni madinan ko aquranan qarnu kama unya qili al-muqri unya qili kenye kembira unya wati ti wati ari jati yo kin As'ad bin Zurara wi taru yarana yora bu salaminunga ikkanundi kembrenga kotai kebega ni As'ad ibn Zurara ara mundu Mus'ab ibn Umair ma nanti kebega ni itagalemua kengani bani Abdul Ashhal kembrenga tungiri undiga bukunga kembra ni to kama ndiga bukunga sa kaigo itate wodi banu Zafari masul banul Abdul Ashhal qabilan sarwemi qabilan bolo farai wonodi banu Zafar kembrenga yiro kun kandi yo kama silama honya ranko yero nan tawuno giligaro nan tawuno silaminu benu wa tokiri bate kuna qabaremu nanti Mus'ab ibn Umair ari jatigo kinan As'ad ibn Zurara nanti tawunde mo bani Zafarun konkara a gilikin ya sarun to rabbani hilo majamango gabono kebe gani bani Abdul Ashhali qabla nyungume keni Sa'ad ibn Mu'az aro Usayd ibn Hudairi ikum pili kunyanyi ban Abdul Ashhal qabla nyungume ke ko tandani umma salama hina kira umma salama kemre kebe gani Sa'ad ibn Mu'az aya gawai bani Zafarun konkara sarungo kamana ndiga bani hillo jama'o kamana ngabo qawatu nan tigana buno iworni bani Abdul Ashhal qabilandi kunta latome bo aken samandi As'ad ibn Zurara aro iqrangana kinani Mus'ab ibn Umair asamandura paske hay kabere gana buno iriniro ikunno khunye igana rin no khunwa ken kawni abasi kembrenga kebegani Usair ibn Hudair ara kenqi ati Usair ibn Hudair dangani diga kata kaygoy kengani
Asad bin Zurara na sabu ya mare maungo ikira naga parce que Asad bin Zurara kemma tugune remenyani Saad bin Muaziya ken sabura ikiranta digame go konara kembira ngiwanke an qini diga katay nanti I hay no khube ingiri indiga bako otate na sabu ya hekama digame beko onta digame kemunda wa o qawyun qana o serlahuntu yokamna kun qana qawyawo yokamani haqarlan qawyawo kembira nga diga kangarin katara tingeti ungiri bakayre undiga bako qablan kembira keben Usaid bin Hudayr ya tarugumunda ko inanti araga nyoke wo to honura ko inanti tamme yani tarit tamme ngutu agari tamme ngutu sa ari jonkoi Usaid ari jonkoi Asad bin Zurara aro Masa bin Umaira iwo siki iwo taunu yo kamana Qur'anan qarasir no kuma salama woni ayin koi ari gilarinte anga tuna ya ga nan ta butunde atanan tau a kebegani Asad bin Zurara aridu tawalla to ina ya Usaid bin Hudayr aya warintina ati Masa bin Umaira ati keigo be hay kamana li ati kunata Allah angana keigo kita ki hay qabla nyungume hay ke hay seru nyungume angana kekita kembrenga sigira khoro kendi kembra Masa bin Umaira qara Asad bin Zurara jabe ati agana dunga taunu ni teringa ikeo Allah kallen ko nara iwa wajunu ay toke mo warsa mai gaworni arin na likin kembrenga atamenga ma ati kebegani Usaidu kebegani Asad bin Zurara ari muke ati ingiri bakaire ati ungiri bakaire na sabunya yo kama na isir lahundu oguma kun qawyawo ullato bakiya arakainde gabe ko tarugumunda ko yinanti kebegan Usaid bin Hudayr fa waqafa alayhima mutashattima arisi ihli au kama nuka au kama kainengo khadaba gaire gilikinga ya watibe aken ko ne re kallen sunya digambure aro kainde au kama na kenko agatla watibe kebegani Mus'ab bin Umayr kinda gemuti newenga aro mayan kai Mus'ab bin Umayr ta dangan kembirenga an bayira kebe koni nan to ngir bakaire ora mugu ka anyi mene ser haqar manyana ser khorenyana kembirange wo himbe konanda ngana teringa anin kallenko ani ser haqar may ngana himbe ko aga na digaranji min killenga kenyani amma da ranji min killenga ka anyime angaro nyamar nan tombu akara o baka basintari kinga nya bane ati wallahi kunata Allah anatlen ta ungolenya kinga nya wati be atago ari tarugum da ko nanti ari tamen tutu seli nan tago kembere nga akoma no teringa kebe Mus'ab bin Umayr aguma salama unya an ko ara ko nanti maka yuwa wono Allah ra kenqi kata siruma wadi kenna Muhammad bin Abdullah Allah ra qi kata siruma nanti kebe gani bornuwa ina bornum batella qawara kembrenga kebe gani na tonyande ya aro mena sir semente kenna ma sir la hunden tonya kembra kebe gani irba yigenga una kella qawara kebe gani tonyande na mekari garen kama una kella qawara aro salama onya gana o kama na koyi salama on jukusiru o kama na kenko kembra kebe gani qur'ana bega yanka kamara hunne qara qur'ana ri kebe gani Usaid bin Hudayr o kama na ternga himenu gani taunu qur'ani kunda ko nanti kunata Allah nanti Usaid bin Hudayr ura salama untu aya gandi nan same asehen kane ura salama untu aya gandi nan same asehen kane yira go sene ratu nanti Usaid bin Hudayr kebe gan Mus'ab bin Umayr ya haikama digame be ko digame ke minari ken no qusu ya gatlawat be Usaid bin Hudayr ti atige digame haram parensa ken digan sire atike mirgan sirebe gane mundan na lo salama wakire allo no kamo sirebe gane mundan na lo salama wakire allo no kamo kemre Mus'ab bin Umayr ara koye nanti an wajjana ba yan kai nyana hina nan yira mun sanse kemre an waseheneti tungun kelma kinani la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah kenan arakanu hilisalil
a kenno kusui Usair bin Hudayr ati una yankran koya kenno kusui adiga yanki aga yanki watu arira mun sanse kemra ati ashhadu Allah ilaha illa Allah wa anna muhammadu rasulullah arake koni aslamahu wa arakan hilisalli a kiranya wati be Usair bin Hudayr ti atinge buna sere torim palle wallahi ken koni kengana to kirambate serenta to qabila ger ken bani Abdul Ash'al qabila magande so to kin rambate a kiranya wati be atinga wala katanga sasa Usair bin Hudayr adigante ati masa bin Umayr tinga wala katanga sasa kema Usair bin Hudayr ari jonkoyi Sa'd bin Muazi itawranga aw kamanandiga bo kenga ya wati be gili Sa'd bin Muazu gararin tengari a hatin karantenga kama aw kamanali Sa'd bin Muazu ti isawrunda ti kunati Allah Usaid bin Hudayr aw kamanan sageti yaqlaqi aru yaqlaqi bega digaru kenta kamanan sagere aru yaqlaqi tanan kamanan sagi kengure na kangai aga diati hankaro heran kay be kembrenga ikunate Allah aw kamanan sageti yaqlaqi himbero kinanta bana kinga ko nanti adigante kahiri asagante islami kema kebe no Usaid bin Hudayr ga aken kana woni planya woni fere wonya pour que Sa'd bin Muazi agarawo gilina ndiga kata Asad bin Zurara ari muke wonga mawa kinani Musa bin Umayr aken kana fere wonya na pour que ago gilina ndiga katia parce que ratu nandi Sa'd bin Muazi ser hakar mayeni ike hagra kemu mawa akana gana kemu aw tokini rai wa aw sakai kinaya wati wa ken kana ra fere wo kudu ati agari wati be Sa'd bin Muazi ta danga tigemre ati serugo ame katawa ama kira tinga tunda bakano kemra Usair bin Hudayr ti ati serugo ike mabasi warima idiamen tlemunteni wa idiamen siren kiyanya bane Sa'd bin Muazi dimi atinga mangara kinga nangara himbe intanna kira undiga bakano undiga ihagarti himbe untamunda kemra Usair bin Hudayr kana munana play wonya pour que Sa'd bin Muazi ike gara kebe teringa kana ndiga kemme teringa kemra kusanti kebe gani amma tunere menga kengani Asad bin Zurarai ati bani harsanko isuko manden giri idga kata yomuna na kari ken qarani qonna ngo Sa'd bin Muazu aro bani harsanko ndo menawa qonna ngere me bo ken amma tunere meni Usair hoya Asad bin Zurarai gili ke diame ko bani kebe gan Sa'd bin Muazu abutu mo siri ken no so aritta mengutu attaw tawnde agumana li harba parce que akoyin nanti bani harsanko tukungo munana amatune de men kari kingani Asad bin Zurarai kinga ko bani ama himuro ne kari agusaga gri tawe ya ma tamenga ma arikatia au kamani tantawni bo gili aga tinto kebe gani Asad bin Zurarai aya o Sa'd bin Muazir ntenga ati Musa bin Umayr ati kunati Allah kaywo be hay kamanali kani bani Abdul Ashhal qabla iyu man kenya hake iyu ngumenya hake kena to kirambate sere sunta to bani Abdul Ashhal qabla ni maganta suko man de to kirambate ayu wona yare ke Musa bin Umayr tiramu agana tawo ike walla khallengo nara kenya ya watbe Sa'd bin Muaz au kamana la tawnde magari tindo watbe aya renta basi ya Qurayni aka koni nanti bani hasango kunyali Asad bin Zurara kanama yomna na kari ba ken tindo aya ganta gajane tagumanche aya ganta basman boy aratu ken no nanti Usaid bin Hudayr hayra plan yanyike pour que ime garo gili mo wena likatia aratu ken no nanti Usaid bin Hudayr ara ferenya ya kemran ari magoni siure akana de kalenjo pati do aro kainde ati Asad bin Zurara ati himbe go anken ninge na gili mare mawa ndai kenga he an baygara kebe nyinga Allah ta kenya ninga nanti ken serta na mai lungono ange ngora yindi yiwoy himbero kibare worni katoy onta kibare be munda ange ngo kenyini ange ngo kelligini kato ogu qabilangi anyi matu onta yiwo kemunda ago kamana himbe ko onta ken kamunda ken islam okay kembrenga ange nga he serta na randa kenya ninga mare mawo bego oro mena ken sabuni angara kenyinga
akonira ira kan sawon su ko Asad bin Zurara kembra tike wa munni ma indiga bakaire yiwo ke kiyan Mus'ab bin Umair ya inta ime munda wa wo kuma himbe ko inta ke munda ungiri bakaire are kalen su ko nan tlawat be kembra ga tla Mus'ab bin Umair kenai ati diga mena ati aiwa ne inyonkin goni tugawiya indiga bakaire ne inyonkin tungawiya undiga bakaire aga tle diga men su watwe kebe gan Mus'ab bin Umair ati aiwa nge wani wako nanda an nan tawo an interinga anyi minister hakar mai anyi minister hakar mai mbai kama na kebe ko ni aga na yan sagoi kenya ni an ariya na tokin da aga ma yan sagoi kha o gilli bakaire an garo nyamar timbe o kengoli ni o gilli bakaire o digana a kemra ati ikuna ta Allah an tlemu koi laqad ansafta an tlemu a kiyanya wati be kebegan Sa'd ibn Mu'azi atagu aw kamana Mus'ab ibn Umair aw kamana teringa Mus'ab ibn Umair ati annatu Makka allara qihara qiqatan makan kuma ken qihara wotna dangani Muhammad ibn Abdullah ara qiqata seren suka humantinga nanti kebegani bor numba tenga ona kempa ina tono kebegani metoyenga oro mena ona kella khawara sere sembente kenna ma ser lambunten tonya kebe gani iriba yigenga ona kella khawara kebe gani haindenga ona kella khawara o ma jene o ma garen kutu o ma wandi haqu o ma kumbonondi ala salama on ko ya kuma salama on ya ren ko kemrenga aga tlakin awati ba ketena qur'ana yo qarakama qur'ana yo qarakama kubenu wo tawnu qurayni iqanati kubenu wa tawnu khurayni iqarati ti okunati allai kebe Sa'd ibn Mu'azi ora salama untu aya gandi nan sami asihinkane ora salama untu aya gandi nan sami asihinkane a kemrenga aga sehati aro ke diga mesren aro ke diga parampare kembre ngati serebe gane munnan nalo aro ke diga killeri kin salama oke ana yana khamo uti angane munnan nalo anwo yankina hina na janaba yankenya kennange halle anwo tungun kelema ken koni kennange halan wara kanu hilisal kenno kusui Sa'd ibn Mu'azi ati una yankran ko ya una joen ko ya kenno kusui yankran ko ya adiya janaba yankenya nira mun sanse kenara ati ashhadu Allah ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah ala tungun keleman ko arasalama on agaro salama on watibe aqahana watla sehele mawa asage kenai Usaid ibn Hudayr ken kono ta'unu na dusa fasi akengra khibara be wala kema hoko sirra gili asrunga raran tengari ikhanati okunati Allah Sa'd ibn Mu'az akoman sagati ya laqi aro ya laqi be gadiga antakaman sagati kengari aro ya laqi tanan kaman sagi kengure nanti aganyi mowe antaka kemori sanse maro ahindi agari kendi arisigi iqablan sirunga kenai inyi taunu masala laqabe Usaid ibn Hudayr miono aro jaman kutu ati dangan ati ike Sa'd ibn Mu'az ike sirana ma khamo ike na ma kan sirai uti anni oyu mankenye anno ser khore okunata allai am paqarlan sireni ani sir fasamdai o wa korosin wati su angana haqarlan kini o wani ni anken kallan suronta dunan to su kallan kina ya wati be Sa'd ibn Mu'az ati ayugun sehele ma'u ngira haram nda ya garun kahana sehele ma'um param maganta agana tunguli ti allai maganta agana tunguli nan tokiro Allah harimbati ayugun sehele mawara ya garun sehele ma'u asunge kama harame maganta agana tubi kiya ko wati be qablan siru ila me ya ala kumbai akena qablan qirsinga akem hagara ke digame ko nandi ayugun sehele ma'u ira kem param ira ya garun sehele ma'um param qala فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله أركان نجابي
kinga ya watibe qabilan seru suti isuka hunako nanti anganya no sere o sere khorenga anganya no o sere hakarintenga kembira anginga naro dia kileberi serenda to halere o sorno kendiga killeri kemra uti o dunge tayi o to kirambati bo kinga ya watibe kebe gani asad bin zurare aro musa bin umera keta ugiri baga ban zafarangon kara idiga masa udiga asad bin zurara kara keta kebe ni bani abdul ashhal qablan sarun iri jonkoi kusro hiliyasa yokuma na islama wanya na qamo allo na ke dinar qamo yokuma na yanke yokuma da khadaya yanki khadaya yanka na ira mun sanse kin ko tanya yanka kin ko tanya qabilan muma su islama qabilan muma asu kamanten islama tarqun kitabu bega o ma kinga rahiqul maktum kinda ko nanti bani abdul ashhal qabla asuka humanten islama o ke kota timaganta yugubane ken yugubane tikemba nan to halle wodni kenda al asrim aken islama gon ya kharuhunne ta kemba nan to halle bani abdul ashhal qablan himbe ga maslama kemra ken gon to ke mori amma islama o ma uhud gajen gari kemra abu nan kahu islaminwa na gajen ara gayen ya Allah ranya wura jogi watibe birambe go kamana sir jogin tundo hurumbu mere ho ande buwa kama kendi tikarsa tikemira tel anke le qabilan pasane yewa mali an salamawa kenno qusati ashhadu allah ilaha illa allah wa anna muhammadur rasulullah atige salamawa ati tokiro Allah arembate atagana dane kuine o maremu tarugumunda koinanti keigo tike eretare honne bani abdul ashhal qabilan sir bane akem banan to halle kembale kebe gani qabilan sirun kutunga asuka humante lo islama woni ke kotai sirbe ga to halle gili yugo bane gili bani abdul ashhal qabilan sirunga taron kitabe bego kengoni wadi kana rahiqul maktum ara koyin nanti aken silama ertare nan kema uhudi gajanen kota agri akahu islaminwa na islaminun tasira na sababunya uhudi gajanen Allah rembu madina jumal lele Allah rembu madina ira juman salli waqti be Allah rembu madina bo gajanen kenya sibitin kota bo ni to gajanen qurayna akendi du to madina nan ya kahu kuren jamanga kina abdullah ibn ubay ibn salul akendo kamusigi seresage nambu uhude qurayni kembrenga akendi du to madina sibitin kota nandiga kahu jamaa na sabunya gajenga ya nokube uhude aro madina antala to mosri bo ara gajenga ya na islam nun tasira ma ago jogini birambe igo kamana serebenu ga jogaro himenu ga sedum prawo igo kamana kumbu mere idiga buga kama akabilan sere igo diga buga kama kenda tirniti karsa tikembrenga angele hawanka nde mandenye wa man salamawa kenno qusuyati ike gon salamawo ati ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadur rasulullah rakingo na tike salamawo kenga nya bane di andanta no dangi aro yugo kena kenya bana anyun kenu kenyu wara akbare mutuna ne akina allah harenga ne manu kisinga kama allah harenda ko innanti amma golli gabe nya karabraji gabe kita na sawunya mahari fardan salli bane salli serebe atubi afate mahari farra bane salli alara kembrenga Allah harenda ko innanti agolle magawo kabraji ngawo na sawunya warno arjana kenni kei wa banan to halle ka Allah kata halle Allah hunan sirawa kama arislamawo kennan halle qabilanta di kebe gani bani abdul ashhal qabilanga ku ra ko ina di kun su ko mante lo salamawon bo qabla quray goni qabilanta di ta'allamu wadni kun qabla qabla quruna tani kembra su horban to wati ausullah qabla kembra kebe gani ausullah qablanga ikun hanara qanu bani abdul ashhal qablan bayga rosalama mobe ya qahana loke mori ka yungume woni ri kem kotanga
kenya ura sababu bure kenya ngomena khanga wati Abu Qais bun Aslat a kenyi suganai kebe gane ausullahi qablan wara ko yana da qabla quru nagatan qabla gono abul farai gono wati kenda banu umayya bun zaidi abul farata nono wati kenda banu khatima abul farata nono wati kenda banu wa'il abul farata nono wati kenda banu waqif kembra ko qabla qurnati wadni kwarati ausullah birambe bani abdul ashhal qablan sirun sugaro salama woni ikun kanara kanu illo salama woni nasawnya bani abdul ashhal qabla ira lo monun sanse illa halan su komanten sanse bo kensiro ikunya ngure kun kana yimna nan salama ka kebe gani iyungumenga yungumego himega nyura sawbre kene Abu Qais ibn al-Aslat kenyam barti iro salama wona ken sawabun kita kangari birambe Allah ren kabarenga sanki Madina Musa ibn Umair killenga ma radiyallahu anhu kebe na Abu Qais ge ya ken kan minyenyi Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya kota kengiri nan ya Abdullah ibn Ubay kara au kama na Allah ren kabaren kara Abdullah ibn Ubay ka Madina no ne konne suntano himbe gara Allah ren koni din Abdullah ibn Ubay aken ko na gun sawabun kita kangari na sawunya Madina ngoni ga gemari karangare ya ma khazrajinu nanti iworna kenya ya hangamanga kena ura hangaman ku ne yimed dawari ato ila kotango nanti wana taga yimena bo kenya ya wati be kendo Allah haren kabaren na li Madina kun sunya bane kemira Allah haren kabaren garin Madina sirun to orno salama woni honne Allah garo akem pangaman taga sirule mungu kenga ito ke morima Allah haren go hijire ne na li Madina Allah haren ga hijire na li Madina bane besuru jonko ya Allah haren kebe gana kenga sirma yi jongo ya ken aken pi ma khoro sirma akhari bo aken bayra ken place be predi ken sabra ken khama Allah haren kanu hila kada kana wala Allah haren konturundi ne manu kisenga kama bo kebe gani Abu Qais ya aken me yenya Abdullah ibn Ubayya bran bagar Allah haren kibaren kara nanti a sirunga ngo kuma nan tokire agarti Qur'ana ke qarakhane alli wa sirin sunna min futunu ara ma kutu siringo wongo Allah arenda kebe na Abdullah ibn Ubay ibn Saluliya ara koni Abu Qais kira tani mo ture ama to kiro Allah arenda tani mo tai hikurma ngana na usanan tawna lare tama kenya a boken gongo ne kanne ken karo Abu Qais ke tarone akenda kelle ya tikitun biliya na sawnya akenda suman nanti Abdullah ibn Ubay ri no nya Qur'anira ken karanya Abdullah ibn Ubay akenna ro ime entere akem pangabe haiga buno na sawnya Allah haren kibare lenga kinya sawa yakenda Allah haren koni bokin ya wato Abu Qais ga yi qablan siru wara ko ina da qabla khurukun adi kinya ni bani Umayya nan ga hukutuma kun qabla qurna adi ra ko ina ti qanan tokiro Allah haren bate qomi bani Abdul Ashar qablan siru ga tokire mobe kebe gani yume ga kinya Abu Qais ati kenta yana tunta tokindai a barti isarundo salama ona kenya sababu ni wara eritariya silama wonko ta qoren gaben dangi silama wonko ta qoren gaben dangi nayi kuma silama na sawunya badir gajangen dangu halle nayi maslama uhud gajangen dangi halle nayi maslama kebe gana ghazwatul khandaq kenya silama won sino karganiga ken kana dangi nayi maslama ken palle yani gari silama me ken nayi ko ta qorun gaben dangi ken palle Allah ruhunan sirawo kama uri silama ka o eritari igum Madina noni salama on ko ta qoren gaben dangi jihadun gaben dangi nayi maslama ken sawra qabla keme ken ausullahi ke tarikhundi amatu muslimi sirgabe ma ikhbar mu na sawunya iga eritari salama on mobe me isababu bre keni iyungu me kai ken Abu Qais ibn al-Aslat sugana gani isababu bre mbuga kenyari ken aga ne serenya na yugume qara duqoto ana yasir sirei ana yasir hakar mai kembala wanyana sababu na qabla yime wara eritari ku hagra eritari kitaro Abu Qais ya sababu
kembrenga ikun ertarin sabu mbo kele bo kebe gani Mus'ab ibn Umair dangeti iqirne kanenga tarugo gumunda ko inandi kasuma to Madina maganta islamiyo ngare islamaya ngare ken kasuma to Madina ma birambe silamawo nabi maun sino sikandi ora ko inanti sina hana surutumi kunyarale sino hilani surota miro hillo iwodne kena aqabatul ula kembrenga sino birambe sino sikandi mpiji wadinga ki tanyere aro sorosiki yugundi aro yagaru hilli ako asuka made tanyere aro soro karagi ka yugun kale tanyere aro soro hilli kebe gani sorosika ninga kingoni kahiya maka imen noyere ora kingoni katikinga katakane ma asuka made ala kulli hali tanyere aro soro karagi yugoni tanyere aro siko yagareni soro hilliya kemere edi mon soro ni womuna ne hiji ganatla hijin khana womunda iro ala harena mewari kenda ina same kenkane ura simenu ga silamawo ira eranyo nya Madina ira mewari iti medangan ti on nabi yime keni Allah harenga nemano kisenga kama tiele kamoni oga toko maka sirungo kamanan sangari ayu jongo ine qabila nu hono asaga nini saga mobure hono digamburun konara ti mani sababuni oga randara akhirni katoi mani sabuno wanta qilli alikatoi ken qarani ora ko ina sameke kane Allah hare ne manu kisenga kama hijunga atinga nake aw yarna qabla no mena awti koninge kapakati dui koninge qillira idebenga Allah na musunya arjanai ko win qillira idebenga purke ngaraw nabi ma o ke kienin mobe qirro lahiyari kembre Allah na ken kama ne musunya arjanai serema kite himbe gawo aqirni aqillira idebenga komi ora kanya katai honu yi honyara lehru ngutar na di sinare ka keno Madina kon kalelo meda ken kale mabu kemra Madina gonna me warsa ti mani sabu no Allah ran to ke mori mani sabu no waranta aqilli kato yi Madina le tawire o gemar nan di keta o gana diga hijinga ina kara nan di ali tawo Madina ambu maka igemu kendi kembre nga tanyere aro soro nagati soro karagandi ke ora ko nan di kingone kahiya maka islaminu ni kunyani mo onsrondi yura hiji no dena hiji ya kanema mesrata nanu yiri kumbiti islaminu qala kulli hal islamin koni tanyere aro na atwai kembale jamanya ngiri kahimenu wa ni islaminu ngiri kenni kuyi kembre nga idga nandiya hijungo len kanema ka idga nde kileni sa honi islaminu kuro menawa kenni kuyi wadi kenda albaraw bun ma'rur kemera yedgande kende tike orno hoygo kira tele wi kapalema on kendwa ura kente ni tele kena kangai ati ike khoni wa khonini insali ni jongo no kutana himbe ga talkabai ike ni halle ko alkabai go ken khonni na sawnya lare ne manu kisinga kama yi sali ni jongo sham yayi kene Baitul Maqdis kengo Palestine lengi anyi sali ni jongo ken salama onyi mpana unyira nyamari nanti ani jongo kenye komi kata kane awarni jonko alkawai komi kenga atima ken honne kembra kebe gane albara ibn ma'rur ya atiyeli iwike kapale ma on kendwa salamin ko kutuntara o nabi yime ne manu kisenga ma ken sali ne jongo ya shamai kembra ko wa konini ona ken sori idiga kileni ala arenga we jongo no ko kuno jongo no kutanai himbe ga tinonga o ko ken konni kina ya wato kebe gane albara ibn ma'rur ya ken konni iga giri Madina yergo kene maka salwatu ho garunyi killendi akendi jonkoi alkaba yai amadu ngi jonkoi ni Baitul Maqdis ya kemre idga kemori mo kene maka iga kene maka itlemu ila hijungo lenya hina iga hijungo lenya watu be nantla tarugum yonda ko yin nantiga kene maka bane nan sami hijungo lenya mekane kebe gani albara ibn ma'rur ya keta awo kuma na Allah haren na kumundo aro i mareme kiyan kabu bun malikiya kemera me kunta Allah haren ngarantendu madumina wari yaqin keta iro hoangem gilim makankin ayra kentirne tel Allah hare awali mina sisa kenu tirne tel Allah hare me warantendu aga na wara watuwa ayiti kunta Allah harentu kemera kendo tirne tel al abbas tuwa al abbas ibn abdul muttalib yala watu ayito abbas kontu na sawnya abbas ni jawunda nai akentu indai mosri anyi dangin Madina watu su boken sawratu ito al abbas ibn abdul muttalib to kemla yugo keto dangan kadiya alkawa kada misira noni al abbas
wotaun no serebe yugo be wotaun ala basitate kenya Allah harenga kenno kusuri jongo misrenga iya ala basita undenga Allah harenga wotauna tate kenno kusui kusagar tawo nan kawo ala basur ala harenga me mahoko igar tawo nan kai mahoko kenga ya watu ala harenga ala basitin telange kusuro hilitua na sabunya ala harenga miri nanti irro ala basa bate na sawe tawo mahoko ala basiti ti aha tiko ketu bane ke tikeni albaraw bun maruru ya ken madinange ti bane ke gana ken ka'ab bun malik ya birambe ala renga ti ala bas ga ti kai ka'ab bun malik ya kemrenga ala rende kana to ti kan ka'ab ti sugana kenwa tel kenya hino ala bas ti na'am ti kenya hini keben ka'ab bun malik ya ti kediga melingi kira mosri imam mungu keka ala renga ti tel sugana kenwa ati imamungu ke na sawanya ken shairu yen kembrenga ati ke diga melingira wa imamungai kembrenga albarau bun marura kitana ta larena ike khoni iterne keri salwatu ho garin ati ike salama wa madina nan samire en kanere allah honan sira yi kamati salama wa bo irinte ike ra khoni ini halle ko alkawai ike sarun kara isori kendi na sawanya iterlemu kundi jonkoyi Baitul Maqdis ay boy keri jongo alkawai boy kera qoni ini I jongo no kutana himbe ga alkawai kimra Allah harenti anga ya qibla hana be kama anga nan sabarni tikenya siren anga yi sabarni nan to kenga ma tikenya siren na sawan himbe ga islam wa kinga ni Mus'ab ibn Umayr kenda qibla be koyi keni Shami Baitul Maqdis yai do sami bangya kengo Palestine lengi kenu nyamar nanti ni jongo no ko ala ran yime e jongo ni nonga mobe kemra ala ran tara tanga nan to ken qibla kama tikenya siren anga nan sabar nan to ken kama tikenya siren kemra nangiri gilli ke ko tanga sa albara ibn marur ayila yo jongo ni Shami Baitul Maqdis banga bo kemra kebe gani madina ngonga sa uri hijenya kanema aro iro ala ran mo mewali wo mna kara an hijire nan ga madina wo mna ken konara na sawunya madina sirgabe silamao ka sunta madina silame yugo no silame yarenga bengantano ken ka mai madina ken kota kembre nga watla hijenga sa salu qoren kota ni to mina ira sere wara soro hili wara nandiga alla haren sehle maw nandi keta iwo munairo alla haren na mewari ingemu wati qari wo mewal wati be kinga ya wati alla haren da koya nandi salu qoren yilangara iwoti kotanu be ayyam tashriqi kembrenga kenna ne kingani salqoren yilangara na sawa ya mutashriqi kenni salqoren kota ara bitompili qala ren ugemara ala ren tuna menyi aqaba no kuma komi tana wara menyi no kube aqaba ne kangai wodni kenda sitane gulara serbe gada mina aqaba no sikawno sitane gulara hana aro hilana aro sikandi wodni no kube rate aqaba kemera ala ren tuna menyi no komi tahana surata miro hillo ke gari ira menyi no kube wodni kenda aqabatul ula kembere kai nabi maun sinu sikani tanyere aro suruna atigari kembere tuna menyi aqaba no kuma ugemu kendi ugemar hila qaren nanti wuron ta kan sikani hana kinga dangi misali koy 10 wal ma 11 wuron 10 wal ma 11 kinga atinga na dangi undiya meyno ugemu kendi kembere na birambe watinga kinsa wuronga robe so kuma wati ketangi birambe watinga kin ura lamuru yo munana ndiga ken qarani islam ni kuro mena hoyro mena kema islamao ho islam ni kuro mena kema islamao kembrenga ira koy kenga nanti ira islamao ngoy nanta islamao agana islamao kembrenga awo kapia iwo munda sehle mauke amma nya halle iwo munda sehle mauke na ma nya halle kembrenga ora ko yin nanti nan same kenka ne ora ko yin de tanyere aro soronati aro yarin bane ke aro yaru hili be ga nyarga wadni bane da Nusaybatu bintu Ka'ab al-Mazini waqili umara Nusaybatu bintu Kabi al-Mazini aqablayni Mazini ke kemrenga waqili umara yaren pilani ken mani wa kan qal Asma bintu Amri
Asma bintu Amr iwa ken kelekenga Ummu Mani kembrenga ku soro tanyere aro soro nagati yaru hilli gawari bo hoyi iro mena kenyi isir wurgintai kenyi isir khorai Jabir ibn Abdullah kebe gani aken sara hawenyani wadi kenda Abdullah ibn Amr ibn Haram Abdullah ibn Amr ibn Haram akenyi iyu mankai bo sere tumi hana benuga tokiro Allah rembate Madinan kondi honyi kundi ti Jabir ibn Abdullah gen sara hawenyani bo Abdullah ibn Amr ibn Haram ke akenyi serai ke kotan nayi amaslamawo ken no qusui iwa ira qanun nanti ke sehele mawo manya hale na sawen isir khoren yani sir haqarman kemra uta dangan Abdullah ibn Amr ibn Haram kemra ati an bai da kilebe kama wa munda annan tokiro bata nan buken da kille kama kiyani hillan ka hoyen killen ana ken tono tina sawen o kana kumaninga an bai da kilebe kama an ma buwa kama an na fata kama kumaninga ana marinya yimbe ana marinya swai jahannama dangan ana marinya swai yimbe dangan aratina ya teleke na kanyimbe iti jahannama yimbe na sawen yake umai jahannama mpi metu ukitena salama onya renkwe na laharen kibaren kara a kembra ira waju na waju malagaru Allah honan sirawa kama arisalama kana Abdullah ibn Amr ibn Haram kana Jabir Abdullah ibn Jabir Hawai aslama ba kahiya kana ke sehele mawiro Allah ran faida min alebenya ke maya hale akahiya akenya ne timandi akenya ne timandi tanyere aro soro siki ya yugo aro ya aro hili suka mande tanyere aro soro kragi ka kelli hijunga ari hijunya kanema aranya maslama ar hijungo lensunya na maslama hijunya me halana sa birambe gra kanun ndiro Allah ran wanda mewari wuroke kemberenga ukitena salama onya ranko yakenga aslama kahana wa kahiya kemberenga jatentime tanyere aro soro kragi kebegana Abdullah ibn Amr ibn Haram ke uhudi kota aken sedin purawo birambe gajange uhudi gayenga gira kenni monsuru aken sirai anyi supene itangama kemrenga aremu kiyani Jabiru ari kapalemu kunda koyi nanti anama diga gajalanga na sawanya jihadin kanun dengo baka ken kama Qur'ana nesunu litai nuqdantanu ti laysa ala la'mi wala ala la'raj harajun wala ala al-marid ti junubun ta hinginden kama aro jugumana aro watunde kuma ma wari jihadin qur'ani ti junubun ta kun kama aken kan sirai aw jugumun kemera da mo ngo Allah rena ta kenan to ti jihadin kan den baka kama ara Allah ren jabe ti kemera ike iwa munda ai hay kama nan jugumu dunar mowe iwo munda inda ya jugumu arjana kharike mori iwo munda inda ya jugumu arjana kharike mori kenno ko Allah harande tuna tono andiga ora tono adia uhud quraini bo Allah ranya asirin purawo uhud quraini aga asirin purawo a Kenya yero Allah rengo igay mana hurulloni yero Allah rengo baga sera akellemu ira utuna ndiga tay Madina ti wara hurelloni no na sawara ko nanti uhud gayenga yan no kube yaro Madina talato Allah renga baga sera Allah renti uran sage undiga arondi uhud quraini aga serin purawo no kube serin purun kutungo no kube hamzari kapalemu iga no kube tinda ahurelloni no kemra udiga ahurelloni no kemra kiyani Abdullah ibn Amr ibn Haram ya kemra aken kabarani ke me o gemare nan tunga me watbe tarugo munda ko nan ta watinga kin to ko mana mbugu bani hiloyelo to ko mana mekh ko mi musne ngana gajanyo wancini ago idum musni mer mobe ke sabra sere mar daga bugu sera na sawnya serbane ina buken sera ke wanya sawina jamaka su kallen bononi ken ko tanga Allah hare ne mando kisen akama aro makan ko wina an ko tay mosiri ken sawni madnan ko ko iri du qodo sera ma bu usera uga gemu wati beri isundiga meno ne sera ma bu asera keni tar ugu munda ko tinyi kama mek na mosi komi musne ngane ro gajamba te yago dunya mo we tinyi kama dunya ke mori fu khe mo bruma itoge mori mi sugora me quraile
me sugo me ina qurayne itime tanyere aro soro karagiya ora ko ina de tanyero siko ken yugo ma aro ya aro hilli e suga time wati be ito metir ne tege mera tel Allah hare marwa kenna ya Allah hare ara mongo ala basra nandiro madina ngo yo me wali uroke wa iwo munda ampadara qurayne kembira mengaleke iwa gike khana ike orni akomi ike iwoni de yile madina akomi ike iwoni de yile madina kembira ngatiwa muna ala bas mpadara qurayne ke kota nay ala bas maslama wahina me ama qonna utu na la ren segere ma ken salama umbalawo kenyi komarsan qorai atta munga bin sirunga wana buren ka gaben ken kota ka anga tubi nan to kira la ren bate bane an tambo hogo sirunga wotna awa karsa atta mon kanu sai suma atta mon tuwa wasar sun ta ko nama yo ko sagara an jagu yo ken galan nama kiana al abbas ya kharundi aga maslama taweri bo kianya wati be al abbas ata la renda tibasin tara wati ngana kin yo wala qurayni kembrenga jamanga time wati be yo kuma na metir ni tela la marwa ango hamana yo saga yingi Allah haren kama aro ala bas yo kuma nali me worni nali kiyen qurayni kena jama sutime bo Allah gana dungi to mare mu misan singabo keta ala bas digame be goni dangi aro madina ko kuna aro Allah haren me woni gemu kanne benya woti kyara aqabat al kubra kengani iga gemu kanne bere wotin Allah harina niga madina ala bas won digame be kira aro Allah harin woni himbe kira aro madina ko woni digame mpara harago me mobe kaware be woni dangi ken Allah gana dungete kota tana o ken saka ataron kama misan singabo o lengi khalleke sigine nere o duwa nyana oti Allahumma ya farjal hammi wa ya kashfal ghammi wa ya mujiba da'watal mudtarin rahman ad-dunya wal akhirati warhamhuma أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تعنينا بها الرحمة من سواك يا ربي أمرتنا بالدعاء وأعطنا الإجاب وارزقنا قبل الموت التوبة وعند الموت الشهادة وبعد الموت جنة ونعيمة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى القاعة السعيدة